Udah ya, besok pada luru-luru lah. Nyong lemu. Kok lemu temen ber? Oli beban banget nang ati. Kayak nyongnya wis usaha, kayak ngapa diet. Mangan wong wis kurangi. Angger panganan gurih deh, nyong urung bisa ngurangi. Kayak bangsane mendoan, iki nyongnya tetep bae mangan. Selama nyong apa jenengane? Urung sing sekintal iku ya ditelurui lho. Nyong gelap banget nang telurui, lemu banget. Nyatane sih memang iya lemu, nyong ya remah itu. Kayak bang ngelurui anu ngomong apa anane, nyatane nyong lemu. Tapi mbok ya han nyawang bae ora ngelurui yo. Nyong sedih. Mengko masa ora hak. Angga nyong langsing nyong. Nyong ngarepane keprok karo atret.